Tikethinkatho na ntune mutegeri bwega nuntu bakwana kanya kugwatanira nawo nikiriwe ruthamu gwanja mbitagwa ntinyeri kinywa tukenjiria nteto chetu akariba mwani bachumirite kwariria mendekithia jara jarekire finance bill 2024 jari mendekithia ja kuongera ugoti kiri mwaka juju jwa kithirikari juijite aria kuri na kinya yendekithia ya kuongera maguri jamugata bakiuga Rais Ruto nabatere kwithirwa agicwanjira ingi cha kwigika witi na mbere tigake kwithirwa bakiongera ugoti ni utungarama ya uturo tayari ni thiritu ya kinenera akenya babaingi tuthikiritie maoni ja akenya babaingi maoni jegie muswanda jwa mbesa jura jwirigiritwe igukuru kwa mbungene imantu yatibagwiritie untu bakuregana na kuongerwa kwa ugoti bwa into mwanya ni kwithwa bari athira uturo tayari no bubomirite muno finance bill ye tuitite okurukirwa oni ke into bibi witia bikongelo 16% yonto mwate mutu muchere na chukari biunto support nonto bantu baba ante muno sana ogotegera antu ba na to kwetu na saindira chamira batu mira yetu kume kunyelwa thayantu baina thina enene muno kinya kuona kintu kagura mutu yu yotete witia thai yo yuongwa kwina thina nene kuona antu baregere nya kunyo chukari thai na wetu thai yo eta kinya wike mwana chukuru thai ana bonda ninja bari sana nonto atongeria kinya betu muno batotegera antu baba ante muno na sana ukinyo eta kimbasari thai imbasari chiere che muntu ra kuomba kurita kantu no aya wambasari ko batwe tokai antu baba ante ndruwa president wetu William Samoei Ruto na tutegere na rithore mwanya muno mantu ya kuongera mogoti twithine ni nyinge muno tutibeta kuongera ogoti no tutege to benefit ya uria to kuongera ogoti ni maisha ya bottom up kote bottom up ile ukarataka ututhitheria bottom down na kwau 2027 tuga tukongera mogoti tuteringa kura kwa thirikari ya unda aitu tuga tweba kiama kingi kila kigomba kuunda thirikari njeru wi finance bill Ruto aitithitio winte wetekaniri nayo no ntu mwananchi na kumia into biongo tayari na kone nyobititie na igakwenda kuongela bitie ringi uigorwa mwananchi piu mantu yogoti itukura president Ruto itomwendete ito amutarinya twe kanisa lakini tulileithia tukona batu ko twinyilia nontu tukuleithia mwana yu batu tuli asulas batu tutimea kuribio kwa tuli tutimea nontu no kona Kenya tega ina mbia batu kwa bana Ruto itwa utarire na utoto kido tutethia lakini tukona batu no ko twinyilia itokuwa tafadhali batu mantu yo okwa tulire mburi kana tulire ng'ombe kana tulire ngari untu tutumba utibombo twa tulire twa na mpara kanisa batu Ruto nanga wambiriria anti cionde no tui wake wambiririe kuria batu to na kanisa yake cho no tui murungu bati kundiu na kanisa nitokuwa batu ke na kuma kiambiriria utero kanisa andiro na thirikari nitokuwa batu nanga mpako utuma babu kanisa yeku kanende ku Kenya wambiriria lakini omeyu makosa tutona kanisa yekirirwa no ndo kanisa batu tuina haki ya kuwabundu tekuwa ni biashara katuita kuromba na utumiria na ibo tokuwa ruari kinywa tokuwa kona mbia utembiria kanisa na batu twe pastors katwethe atu tumi murungu rethe calling ibo tokuwa batu bwana Ruto tuteme kwethe atu eta gutia mbia kanisa ne sekurogoti no nto murungu amwe no ogoti Dennis Mugendi weru weekendi muciene o Maua county ya Meru akariba ntore ya Muragara ntere chemithoroni bachumiritie gutariria ugwa nyuma ya kiraba kuga ni wamba gutabarikia ntere ni baje ngerekana nande na njemwe haraba kuga amba barethiro bagita kubathinja nguku na mburi ajukinto bya kiwi ndi bethirwa bagitiganyama utubura bubangaratanite buruntore ne umate mugambi ari nante toje
Ntura ni amuragara wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Mara ntura ire kuraria mikayo na gutindia mikayo ntugo gwa ntugo aturi ba ntura no bagikayagua ima wamba mainto bya muchieta burandethia ta burango kumburi na nkinya into bya mendra guko ni kwithiritwo kwina thina nontu tukukura na amba gukugwa ko mujie na amba bau baraukirwo na batigwetera muntu wa mama tuika mama batuika ni barari bakinya twabegua bangaria basoka kaire tha 8 bauka na bauka twabegua ni barangaririe no ni baraumbire gutige tumwa mujie tuona amba bau ni amba bakwitho be bangite niyo gankuga nguko jiakwa jonda iradiro tuko ngiokera lokere gutenguko ende ndegwire ndauga mpuma nani ndae ninka magoro na mwenda alwalire ntumba kuma na mpui leu ndauma niyo ndegwo keri leu ndaokera lokere kurugura nguko jiakwa ndendera nguko iradire 10 ona tusui ne tonini ntigeretwa uncha ule gwete gintu kuringana na aturi baba amba baba kabakubathimira na bakithungira nyomba kogoro amba baba bagaukania na kwija kana mono barira ukarukiri gachaitiri katha kumitia rukiri kenda kubaia nontu batiomba kubaumbuthura na riwa amba baba nitumenyererwe nitumenyeni na atia thirikari gatuludira kana na atia ugatingatingatwa nikenda tumbe gwikaraga twina dayo leo ngoko yakwa niyo ndagwataga ndi na katina nkaumba kugita buria kwendia ngetedia nako mukuru wakwa ateo ndi ninka na leo guno kwa na leo kera nkuma nakyo rune iratire cione na ntegentu leo ne ronkugaga atire agamba bakwingia ngomboli jene na ntora ni nakaikuiwa kogu tuiyo tweba uko ne tukuromba ona muturi unge wako ya mburi ene athire kiume kithiru na kogu ne twethiretwo twina thina na tukona leo ona kurethie ne thina na ninge tutikurethi na gute maendeleo twina muno ntungu teu ninge gutethia na ria mwamba mietera kina miruta riu gwe ni asara ugite na ninge ukethwa utumba kwenderithia wiru waku ona muturu wakwa ni muyengu kuona we bariuga thinera nene mbari no cia muragara ikwagia mabicha bokaria na nkinya chibu mitheru yonthe burega na gituo kana karobobori chiburi bantu amwe na gutwika mitheru ino ni nene lua mitheru yonde gutiba ntu police station yonekana na ningwitikio na mitheru yo yongwa baikalaga iguru na mitheru lua mitheru itiona police station no iri kuya kumba gututethereria riu tiu kuona muthigari ni thina sub chief yengo tukimwona gwetu oneke mukombolele kwa na kwemboli atondorirwe na nda ya kugwatwa kuma kaunti ikene ukwa ni amba ikena tondurwanda ikena ukwa mara nyama ikena tigwa nau kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mpitagwa Martin Mugambi Wakirio thirikari EJB Muturi no retie magavana na mabisa bangi ba thirikari gutinda kuringera gituma thirikari bakimioria kuongera thirikari cha makaunti betiri kurekirwa kumakiri thirikari nene akibabura buri na ubatu ni gutigira atongeria baba ni bagutariria uria batumirite mbechire tayari barikitie kwamukira nuntu akuongerwa mbechite gutumiro bubwega hitamwaniki na report yuja Attorney General wa bururi niwe Justin Muturi ni urutite mavetia atongoria aria mambiritie miario ya uria utonga wa bururi wagirirwo gukorwa ukigairwa kaunti ngurani kuringana na wingi wa andu. Muturi arauga kuma thirikari cia matura ciambiririe miaka 11 mivituku mbia nyingi ni ithiete thiini wa kaunti ngurani na gutire utheri wonekanaga kuonania uria mbia ino ikoretwo igitumika. Mheshimiwa Ruku has just explained about expenditure of resources. Zile pesa ambazo tumepatia kila county tunataka we need a conversation on how prudently those resources have been applied for the last 11 years since the advent of devolution. We are seeing a lot of improvement in many counties, but there's a lot of disquiet about expenditure of public resources in very many counties.
guku akiuragia mbunge nene na ire ya Senate gukorwa magikathika mawatho ma kuvurana na atongoria aria makoragwa makigwatwa wanakana gukuirwa gukorwa magitumira mbia cia mwingi nae. Perhaps also Parliament and particularly the Senate should now come out and tell us how have we fared? How have we fared in the last 10 years? Because kila siku unasikia gavana fulani ameitwa kule, unaona anapigwa picha na hao watu lakini akimaliza hapo sijui mambo hiyo inaishia hapo. We need to ask, the Senate must justify its existence. Waugu Muturi ni urenda thirikari cia matura gukorwa na wigiririki na mbia iria manganagia thiini wa kaunti ciao, kuona kaunti nyingi monekaga magitia mbia kuma thirikari nene kutheri. We seem to have also completely ignored the fact that apart from the national resources that comes through the shareable revenue formula, there is also own source revenue. Serikali zetu za magatuzi si bado wanakusanya wanarokota kondi zao pia huko. How is that money being applied? Kwa sababu kila mmoja ni ile tu kila mmoja ile serikali kuu mpaka saa zingine wasikia wakisema sasa tusipopata pesa hii atiyakuta kuwa mshahara ya wafanyikazi wa county government. Na zile mnakusanya kwani hazitoshi? Muturi aritie miarino thiini wa cukuru wa sekondari wa Kavengero thiini wa gicigo mbunge kia Mberi Iguru kuria kuraina mambura ma gucangithia mbia cia gukiriria gikiro gia cukuru uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Achari ni barombi guchitana gwikagia ana bao kiri skuru ire akwe na bokenda ukuria skuru ije nkuru kithirikari neyo ni rombi gutigira ni gukinyaniria mabataro jari mobile JSS kuma kiri skuru chekiumbe na kinya kiri skuru chia mwingi miari eje yumirite ndene ya skuru ya Kinoro Girls kiri muchemanyo jwa chiari na gwatimbaru bakithomo skuru neyo seems to be true. Kwa hivyo hiyo tunashikilia sana ya kwamba kila mtu akuwe na integrity. It's a value that we need in our country. It's a value that we need in our nation. It's a value that we need in our families. Uyu Sister Josephine Gaki urai mwarimu munene wa cukuru ya Sacred Heart of Jesus Kinoro Girls akiaria kagita kanyambura cha gucokia nkatho na kinya kwithirana mbeca cia gukire cukuru eno na arakiaria kagita ni wa Father Samson uranwe coordinator wa cukuru eno na Julius Mbijewe uranwe mukaririte wa kiama kia Nopeo na uragwari mutongere wa kiama kia Nati kagita kamwe ibaumbite kwigua akiuria mwingi utigira ibakuthi na mbere na gwikagira cukuru ira ire maturani marabari akauga aciari kaire kuburia katuthomithirie na babetu ke skuru ici cia kanisa na inya skuru ire ingi nikendana bakarirwa na mandiri jamega na inkona itureteri skuru karibu na ntura ukayang'ona gwikia mwana kuraja mono ikia mwana ore gukinyira na bo support skuru ici ntura nenaja nikendana bakomba gukurora kwagirite kwa gato kuromba the community itanambere mono gu support skuru ici cietu because what the sisters are offering here ni untu bata mono kithomo giukirite na inya sana na vile mantu ja kiumurungu sister bakolitanguria bata mono gukiria na babetu kenda bomba kumenya murungu gukaraga nabo bakibarairia nuntu ba mantu ja mengi yabo kurukira kinya na unja na in the community na ana bakaigwa bakenete mono but nkwenda go challenge at the same time the government. But for example, school is Catholic. The Catholic is doing a lot in matters of education in this country. MCK, PCA na kanisa ingi mwanya. Deria CBC rambererie na baretere gwitwa junior secondary school. Itone president yagitangasa na laboratories ikethe igia kwa ndene primary schools. Na somo no igethe igia kwa ne CDF. So nkwenda ku make appeal no laboratory ya ndona igitengwa around 4.5 million shillings. So ana bale aja nyaketha school ne mission ana bale atekabe private toka mission ana public mwano wa chiari bonde bale omenalia. So given that program wenjero irambererie toka school ire ibangite toka bishop ira ibangite misandre onekana kuma omene urire itionekana nande. So nkwenda ku make appeal kethirikari a national government is support through CDF go to
te ake school public ikaithikio igitetherio waka laboratories iji inya mission schools siumbe kwa supported nontu no ana bai kwithira igitetheria naraka gitani wako watimbaru kithomo baba umbete kwigwa bakiromba thirikari utigira ni kuraithagiria arimu ba JSS na rithorega nene ta kumakani mwarimu wa JSS yethomithia cukuru cha mtu kiumbe kana iche thirikari ade tukurita ngugi na arimu betu na aja gisukuru cietu cia private itona bakirira muno na bakiromba inya kuona ngugi na ikuguro guku nene kibatu cha kanisa bakeja kuona ngugi ja arimu baba JSS bakomba kwa considered ikiabage kinene ontu itukuona ya youth babethi sana nkwenda kwira thirikari ati gutija mwarimu intern no rotirikitio training kethira mwarimu narikirie kwa trained are certified by getting a certificate in college or the university kurikia mathomo jawe na kuandikwa teacher service commission gutino ndene constitution you provided the teacher service commission yumba kuandika mwalimu kibaruga ibu mwandika permanent and pensionable basis so indrone mheshimiwa Ndindi Nyoro chairman on budget akiuga bekirite mbesa ndene budget che kuandika alimu baba on permanent basis so my appeal ni ati mbere inyago etera budget eja kurikia actualized nontu ikaretwo ndene ya bunge tariki 14 izone nguna yo teacher service commission iamberie kuandika baruga na ndeshe permanent and pensionable basis kire alimu ba nontu ni against the constitution and it is illegal wita mwalimu intern na ifule trained so alimu wewe absorbed kenda kithomo getu kiomba kuendelea gukira otherwise CBC na junior secondary school iomba gukua mbere yomba kwithira kiendelea kiripotera nthu cha Weru TV mbita wa John Thiga Katho che mwanya kirigo mutegeri tanambira kurumira ntuto chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntuto nkurukyo kebebye mutambo Solution Housing and Investment tukugwatogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki nyanya chia June mwaka juju. Njoi gwatire plot ireo kwenda aja Wega Estate areo gachonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukaribo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera thongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate ni ndariki ya kumia kikuma na Nyuki Town. Njoi gwatire plot na magurija tikuinyeria mubukojo waku no uchonera finance ukurukira Solution Sacco ntubante tonguruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186 no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkorokairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo shukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko ithatu na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro
Muthaiga maoa turi Samakloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionde cia Jumatatu no bisi cietu iruguraga kwambiria thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 10 muciogoro nkoroki gwatania na ndagitari o munene mutaramu Jay Mburu ntuko cionde cia Jumaine kwambiriria thaa 2 na ndagika 50 aje kwa Weru TV kumenya mantu nkoroki araniria na ndagitari o munene mutaramu Jay Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Tonye bienine nande Kisumu All Starlets ni bonchamba cha gikombe kya Ekuru kire gikombe kya FKF ajanze Buruni ya Kenya mwaka juju na ni nyuma ya kuchinda Mombasa Olympic ngoro 3 kwa Nigeria. Etot Monica ambapo Ulinzi Starlets watacheza dhidi ya Monica Etot. Tena Monica Etot anajaribu, anashindwa kulenga goli. Monica Etot kwa kichwa. Sasa ni zamu yake Wekesa Grace kwa mguu wake kulia. Wekesa anamwacha kwanza kwa Kebushne. Atare Starlets goli moja bila jibu. Sikizia shambulizi, kichwa kinalia tena, wanabisha namna gani? Kosa nafasi hapa. Nasema hii NSL it's a very good tire in terms of kupatia wasichana platform. Imewapatia nafasi kubwa sana ya kukuza talanta, kwa sababu sasa hata ukiangalia NSL na Premier the difference is very slim. Kwa hivyo imewapatia very good platform, na ningependa ikue zone moja kushinda kuwa zone 2 so that ikue more competitive. Junior Starlets ni betete na mbere kuibangania nthiguru ni Ethiopia raberigeri gukindana na timu ya Burundi ntuku ya naru atha kenda kienine kia Abebe Bikila guchwano wengo kethirwa agitonya kiri nkindano ya FIFA kimera twitite. Tuingina njira ndi kunona charinga thaimwe na nusu ithona kagitaga kega mitagwa ntinyerike.